voin hi July ni som panga sang ni som hi pathumani a Baptist Multipurpose Centre Falkland a Hnatlang neih mek ni a BMP le GKP te kan Hnatlang mek a tuna Hnatlang ho kom na hu ni lo mangang kabula ding hi umaro ata Aizawl East Pastor Bial GKP Secretary ani a tuna an bial changa rongkal theizat le an bial din hun report toy peturi ni lo somang coming to kha to han kan fretoa banal rota kan yama rota timing ko maya hey voinia hian yes ina min ngen angin kan bial po July ni sompanga hian Hnatlang ni second tier executive committee kan ngai toa chu voinia hian kan thok chuak thaya bial te po tam tak thok chuak turin kan hanin soma ka hen ngen boka lekha te kan ti chuaka ti chuan voinia tun din huna hian kan senior advisor telin mi somret le pakhat kan Hnatlang theini ti chuan TKP Aizawl East Pastor Bial hi tun din huna hian member zaret le som ni le pariat kan ni lo me khong in ming le in khoi unit changa in local nge in ni mino shit hengem alo mo me tlangwa le sela thomo ya khania TKP saron unit Aizawl East Pastor Bial atanga local kani coming to tlangwa Falkland ka bania TKP Aizawl East Pastor Bial bethani unit tanga local kani chuan tuna hen unit secretary ni mek kani bok alo mo me in unit changa local theiza thi kan she thengem se thei member som pathum kan in share thei china kan kala choi kan tamin kan claim mai thei alo mo me kai ni hi member som pret kan don kal thei ni boina hian chan helai mun hi hei kan Hnatlang mai ni a engju pu dewa ron Hnatlang e kan ni ti da sha da cha kom crystal le ko frontan ti ani angin thei top choin he kan rong kala ni a member po kan in khorbiawa ril ruwa hianin helai kan mun pui nakin loka lapui zel tur ma chop tam takan nei ti kan Hnatlang a chumi thir chungin thei topin kan ron thokani khong in ming le khoi unit achanga local nge in ni le in unit achangin extra nge local thei cheu ti report toite ram siam kan ya TKP ram tharnot unit atangin rong kala kan unit chang hian mi som pali ngarong kala ni bena hian coming to vanlal machuana ania chan mari unit TKP secretary kania kan unit atang hian voina hian mi som panga kan on thok chuak theini zar zoliana amven saudi unit kania mi som kan local voina hian Moses aral sang puya kania TKP Aizawl East Pastor Bial TKP electric unit atangin kan unit atang hian member som le pani karon thok chuak theini along kan lo soim phe tu na kan kom zong te kha an unit secretary te chho an ni a hei tu na kan huang hian Aizawl East Pastor Bial chang hian ron thok chuak cha em me kan alomom kan tia helai hun hi nichina kan lo zo ta ang khan changkai te man kan chak em chu Andrew ru tle ma zong zot tel le halang na BMC hi Baptist ko thanin kan nei thei hi kan lom in ka sia Aizawl lampang hi chu kil changkai takata na kan han zel te po kan bei seya hetiang ani chuan program sang te po unit mobile tang te pon kan mang deu zu tura kan ngai tuna hian Isaac Aizawl East Pastor Bial GKP President kabula ding meka tuna adudu soin hun ilo peang ole hei voinia BMC kan yes le kan area TKP coordination committee ta malak nain tiang hianin Hnatlang Bial huam Hnatlang kan han nei ya hei kan Bial hi voinia hianin member somriat vel kan kal in ka sia kan secretary na ala khom dana chuan ei alomom hlein ka sia hei tun la ya Saturday ania mani chul poi pang khatiang khatam tak kan nei ya tin private thokte TKP member enge mozat kan oma chutu jung chuanin member somriat lai mai voinia kan Hnatlang thei unit tin atanga Hnatlang thok chuak zong te chunga Bial TKP io in lom thu kan soi dua tin hello po hi nakin zela Hnatlang te po kan la nei tura ngai la chung huna te chuanin unit tin te thok chuak zel thei tur poin in buat sai la tha in ka sia voinia Hnatlang thok chuak zong te chunga lom thu kan soi mole ti kha kan soi du ani
lo me tuna hian he kabula tlangwa arla din puya Mission Vengthlang Pastor Bial GKP Secretary ading meka an unit report toite longai thang ole alo mo me voina hian bial Hnatlang tikhani a bial hani kan bial hen unit paruk kan oma unit paruk atang hian unit panga cha atangin Hnatlang kan om theya kan vai hian som thum borvel kan thok suaka tlang nuam unit te salom te limen te maubok le NSC unit te kan thok suaka kan vai chuanin som thum borvel kan ni helai BMC hi a bial angjong pon ni ta selami mal te point kan pohran tan chuanin changkai tak tur ni khan kan sia kan lo mang to a hetianga pandal structure te da ani ma pohal kan mang to a tunai tian pandal structure ten omta kai so na changkai le zawal tura kan nga ya a mun ni awala de ulek nangin parking te tra atin a fian riela bethel nan te bial program sang te le area program anga tan te po du thu sam ni durin kan nga he tiang nga anan sa thei le pandal structure de kan siam thei hi alo momin kan thri atin kan Hnatlang lui hianin boru ka siam bokin kan thria a mun hi mi pui member te kan Hnatlang lui awang hian a changkai le zual po kan ring bok ani tuna hian Mission Vengthlang Pastor Bial GKP unit hruaitu te kabula andinga tuna an ming an unit local na le an unit statistics toite longai thang u kaming chu tangwa isal than tlonga nia tuna hian GKP ne unit a hian secretary nilai mek kania kan unit din ni tuna GKP member somriat le pani kan nia mi pa somli le pathum ti chuanin mechia somthum le pakwa vel bor kan ni coming to vanet long ani mabok unit kan ni mabok unit a hian executive committee member kan ni kan unit hi za somni le za somthum in kar bor ver kan ni coming to SRC la ngai zali ni chuan limen unit atanga rongkal kan ni tuna hian member somthum le pariadel kan ni mi pa hi somni le pathum velbor an ni me cha hi som le panga velbor kan ya veina hianin rem chan lo na wangin tamzo kin rongkal thelawa kan unit ai ka ron an ni Ole coming to Christina Vanel Mang Aizawl nia GKP Shalom unit atang local kania tiswanin tuna hian kan unit hi member zathum le somni pakwa velbor kania tiswan voina ronkal the hi mi sompanga velbor kan in kan sha kan in ser the china hianin local tlai te kan ma wa han kan in achia hi asha the chia lawani ke hi f la ro tluanga kania GKP tlang dom unit atang local kania voina hianin kan unit atang hian paruk veli kan thok chuak theya kan unit member pumi za hi somnga le pariat borvel kan nia tel tham hi chu acha komview amaro chu member te ti to sang nei kan lo ni sia bialin kap ma sa loka kan rel kha kan ti chop deuh chuk ka Hnatlang hi amaro chu ti sat mai kan la thok chuak thei hi alomom le ani tin hei pandal steel structure hi GKP Aizawl area tana tok thak takan man thenge po kan bei se ni chuan kabula nula SR hi BMC hi angai dan toite kan zot ve shim teang amun hi le min pan chu boy thak ve dewa mo ma se amun han thlen hi chana nuama theng tho cha kan sakzo huna phe hi chanin GKP ten changkai takin kan lamang zel don ni na rin oma Aizawl beka phe chanin kan mun enge hetianga fal nuam si le chalai ten le ko shan shim puina changkai taka kan man thei tur ning ka sha alom om ka ti sakzo thoi po chak om ka ti tuna hian urem rod puya Mission Vengthlang Pastor Bial GKP Vice President kabula ading meka helai mun hei kan Hnatlang mek ani angai dan te BMC mun angai dan te le Bial report toite peturi ni lo somang kalome voina hai kan Hnatlang hi anuam angren khop metin helai mun hi kan hruaitu ten an soyangin poimo tak tur lania tuna kan ti hi nakina thang thar te tan zel al ni dona hetiang mun hi Aizawl lam huna hian kan nei lova hetiang ang mun thra hi kan nei lova helai mun hi kan nei sunania helai hi kan ro thiam le kan cheimoi thiam le na kin zela ta na kei mani ta na tangkai tur tho alania tangkai taka bial tele area
kheng pon kan lam han tang kai tur nia ala ti len zel thei pe chonen headquarter lampang thlengina kan lam han tang kai tur thil nin ka hria voine tia karan thok mu bu phi alom om ka ti le maya chuanin voine heng kan bial hi report han pek tur te chem om lo ka hria kan kal thalem lova zep thua cheng lawa kan Hnatlang ko hi ren ai kan ti chop chil deuh thuta bialamin imni sang ten program kan lo nei deuh thi thia hloma wangin kan lo nei sa awang khanin kan du ai ma kan kawani ber chu zo kana kan an ti deuh thuta chuwang chuan du ai in Hnatlang kan tam thei lawa poi kan ti khop mai mi som thum som level bor vania kan thok chokin kan hria he ai tam thok chok thei hi chu kan ne maro chu soi le soi nu kan Hnatlang in ko hun hi ren ai na chop chil deuh tak thu to wangin kal kan tam thei lo dewani kan lo me hey tlem te kan kal kan tinangin Hnatlang na tur hi ala om cheu dona nakina Hnatlang le zel turin kan in som ha bo kan ni kan lo me hela hian hei nula fel le me chatak tak te no ma tunai lo te lo kom zwa yang khoi unit cha khoi bial chengin nge Aizawl East Pastor Bial ming min shit ma chi le do mi ha tha ki ti ha thak lo we anu ami ti mo nik tai pin kan su chanu ming min lo shil lalin diki pachau bial Aizawl East Pastor Bial anu ami ti nge ha thak luam khop mai an chuna sa khop me kan ti buai rei lawang in ming kalau zo zoi mi zo in buai bia nan ziri kania en khoi bial chingin nge Aizawl East Bial ha thak in ti vo in te nge anu min ti ha thak shan lo we o luam khop mai hai kan thok mu mai lo mom helai mi chanu kha Becky Aizawl East Pastor Bial thau ni ni anu mi ti nge ha thak ha thak shan lo anwam ani mai ming khong ai takin min shel thengem mai kal van nei tonga khoi bial chingin nge is bial tangin chan ma ri tangin voin hi ha thak ki ti nge anu mi ti nuam ka ti jok eng mo sei du te nem men an nuam to ban ni mai ven cho ba lo mom kan lo me oi an ban chak si in ming le khoi bial changin nge ti lo zo zai lo ti voi zo yang cheu lal siam thara kan ya ST Mission Vengthlang Pastor Bial ani hi kan lem chan thiam magician po ni engkim thiam ania tu voin hi ha tha ki ti nge anwa mi ti ve tho me ni ha dam tak chu ni lo ma se hei ko ran thil te nia hetia hu howan Hnatlang hi anuam fellowship thata kan ni kan lo me tunai hian rongbo tu ke zodin moya Aizawl area BMP coordination chairman kabula ading meka pandal structure hi report peturin lo somang nia hei kan executive secretary Aizawl area thanem ngai na in helaya hian pandal steel structure kha ding chho mek ania hei hi foundation hi me thachon hulama tang khan boipui ania foundation hi underground a kon fit nga chuang in kan laya chumia chuan rod le cement pa ngai tenen le steel pipe hi kan welding nan vek ani chutiang khop chuan rin om tura kan han duan kha ania chutiang chuan hemi a ground atang hian a sanjong hi aliang sanjong hi fit som paruk le a chan ve vel ania ti chuan kita tang khian a chung khi ta chung khi asang lai bera khian fit som ani le ani chutian ni chuan fit som ni le paruk le chan ve tha anga ngai ani tin a zaw zong thim hi awang hi fit som sari ania adung hi fit za ti chuan kan thir man hi kan uluk ve khop maya Aizawl kan mu the yang chin thir tra nezon pipe le tata steel pol kha ani rangva te po hi JSW company tra India rama rangva siam company tra Aizawl agent ten hena kan mu the yang chi te kha ani ama hi len ema wang hian ven thon thil thua future atan kum som ni som thum som nga lakal tura po rin om tura hi uluk taka kan duan ania tin adona te kanan tiang chi zong a po hi uluk taka welding ani
tin achum pheile king ang ho po ki thir plate kan an tiang chi te pon kan thua le veka kan double vek ani ti chuan tum ang ani chuan ceiling hi fit som le paruk vela asanga lada tum ani bok ani ti chuan a ban zong zong hi ban khat ban li ban tum ban li ban nga ban du ban sri ban riat ban som paruk ban som ni le pakhat borvel ani a kha kanan soi thei azual pui chu ani a hei hi ngani starting tlang hi brick kan da anga ti chuan nunglama son stage kan da don bok ani chu hei hi Aizawl area big chunga a bikin ko khrante tangkai taka an man thei tura be sei ania lighting kan an ti te le sound system te po helai hian datum ani bok ani tin achuat hi a thei khram chuan engamo flooring thadeu te po handa kha kan be sei a kan ria treu wangin tunlai khowela man roman hi asang zela phailama tanga lak lu helaya kan lo lak ve chon te kha ani awangin tum rinai tak chuan sum te po a hau tak a amaro chu helai kan executive secretary te le committee adc te pon uluk taka an ngai tua thileng kim anti akha ani a chu wang chuan pathian zara hei hi chu Aizawl area chunga ko khanten Baptist tena inkhom pui lian te po la dol zova chu tiang anga pathian kan faka tangkai taka man thei tura kan ho tu tena an duan ani helai hi a chen fa kom don hle in alang ani thei top kan chua zele hi July a hi chuan kan pum thokhat July thla chung hi chuan kan pum thokhatin structure lama hi chu kan be sei ani nate akal tluanga ruaten min bum ro ani lo chuan lo me ani hi kan es in ni chin develop khan kan engineer ber le kan architect ber ani atia chu ko ran soi lang level le zo ni tuna hian kubula pu thangleana Aizawl area BMP coordination secretary ading meka voina BMP Hnatlang te report peturin ilo somang le kalome voina hian Baptist Multipurpose Centre hian Falkland huna hian Aizawl Municipal area Pastor Bial som Aizawl East Pastor Bial Aizawl Centre Pastor Bial Bongkon Pastor Bial LUANGMUAL Pastor Bial Mission Vengthlang Pastor Bial RAMHLUN Pastor Bial ZOTLANG Pastor Bial ZEMABAWK Pastor Bial THUAMPUI Pastor Bial Aizawl Municipal area Pastor Bial soma BLBMP te voin han kan Hnatlang ani voin chau lo po hi Inrinni masa te le hundanga te po helai Baptist Multipurpose Centre Falkland veng Aizawl kan le tang kham Aizawl area Baptist mi papol hi chu voi doi lo kan lu Hnatlang to Inrinni masa po khan member sum ko le paruk le senior advisor ten min troyom ba ka Bial to pastor then khatenen mi za don lai kan Hnatlang to chuan helai Aizawl area Baptist ko rantan sima Baptist mi pui tan ani angin thanem ngai taka Hnatlang thok tur hian kan au thina member te anin pek na sang le member te thanem ngai takin an ron Hnatlang thina Baptist mi papol Aizawl area Municipal area big Pastor Bial soma member te chunga polom thu kan soi tak zetani BMC building kha hai kan hume ka helai hi kan han renovate me kha ania tuna kan hu hi committee hall tur ania o kan soi tong khan hemi chung hi renovate mek ania hemi step kan mu hi kan chu chia anga achung slab khi pin thui bok tur ani hall lian tak meeting hall mi zavel entinan pastoral meeting kan tiania mo khatiang angchi meeting lian hoi hot theya he hi bo sai mek ani ti chuan so ta step kan mu mek so in chunga ES office big pan chona ani anga hemi chung chi he ES office ani anga chu step hian han po anga ti chuan a chhozel anga achung lama ES quarter tur le staff quarter te po kan en chomek don ani kan muang hian hei hi building omsa ani kha hall lian tak kha ania function te po nei to thin kha ania amaro chu rem chan jok na le hetianga he building renovate ani ta ka chuan helai kan mulai hi ES staff
ho room tour ani hemi kan mu big lai taka hemi phe hi staff ho meeting room tour le devotion room tour ruahman ani a ti chuan silpoling eng kan mu nung lam zong hi partition wall da ES staff ho room tour ani so ta son kan partition wall siama ESO staff ho thut nam hun tur ani chuan he lampang khuta tanga kan soi tong khan step siam me ka so hemi hi alu tanga tuna kan omna floor hi achunga ES quarter panna a chhozel ani so step tharlak bot saya construct mek ani ti chuan step sota sona ron suak chhole ang kan ti kha in hnuai atangin helai hi ES quarter tour ani bot sai mek ania slap thar siam ania mun enga moza gap enga moza hi slap thar hei mau adona stuttering kan muang hian slap siam mek ania theni chhun zo to ania tilaya hian ES quarter big kha he floor a hian da tum ani he floor hi top floor kan ti kha ania hei hi ES staff ho quarter tura bot sai mek ania helaya hian staff quarter panhi amo item amo dalen tum ani hei hi top floor ber kan ti kha ani ti chuan pandal lampo khu ta khuana langta a sang ta boka helai chu pandal kha sakmek ania ti khuan voina Hnatlang TKP Aizawl area le BMP Aizawl area 10 mi za don in Hnatlang kan nei mek ani heta tang hi chuan pandal hu po kha achiang view to in alanga he building le pandal in kari fit som thum panga borvel gap hi da all ania hei hi open space anga man thei ania future a ero chuan atul chuan engeni structure angchi lakson thei apo kha da kha latum ani rilruwa ani ani hi shalom kaushan pafel de ten ya an ming tuna ilo zot phatang ke hi mun chung nunga kani ke hi chilal fala kani voin in na thokte ha thakin tm nge anwam ve khop mei teng ti hạ thạc là về anuam khop mày anuam hey bial phang phang ta hay mu khom te hi fellowship nuam takani hạ thạc lo ve lai BMC area ve hi in ngai dan toi te kan lo zot ve teng chu BMC hi hey Baptist ko rantana ROTLANG ania mun poimo ber tur po ning ka thia tu na hian a tha ka ti khop mai BMC kan nei hi kan lo me ko pu I ming le bial local na le ini na le vo ina fatu ho hi eng bial nge ini a ti le I tur min siam hi mi engzat e tura hisab nge ini ti vel tele a ho takem ti vel khoi min shil thengem le lo mo me kamhingi lal biak fela sailo kani a ZEMABAWK Pastor Bial secretary BMP secretary nilai kani voin hianin kan ei siam lai hi ya mi som zani ei tur vela siam kan nia hau takwak lowa kan ti thanania hetiang hi chu hei ei turte kan han siama kan han ei ina kan puat langin karia ei tur tu tak me min lo siam saka ZEMABAWK Pastor Bial BMP ten ni kan lom tak zet ani o tuna hian Reverend Arlarin Tluanga Aizawl Area Executive Secretary bulakan ding meka helai Baptist Multipurpose Centre chungchang levo in Hnatlang chungchang adudu soi turing lo somang ole kalome voina hianin area BMP te area TKP te Aizawl khapui chunga kan pastor tele area ko Runpui kan hruaitu te TKP area kan hruaitu te le Pastor Bial sang Aizawl City chunga BMP te tin Mission Vengthlang Pastor Bial TKP te Aizawl East Pastor Bial TKP te Hnatlang ani lomom le mai heng Hnatlang zong te chunga hian Aizawl area Mizoram Baptist ko khan ai oin lom thu ka soidu ani tin hei kan thil sak tur le kan ti hi han entai la hei pandal hi entai la hei hi
area development committee in angai tu a headquarter a property ate administrative committee ate athena tisuan tuna hian hi kan pandal saksin ani a car level hi chuna chung kan chi zowanga a ceiling te an tam jok hi car le hianin kan zo de duak theidon in alangani tin hemi kan quarter Baptist Multipurpose Centre hi cheng nuai jasari somnga la ya le ni a chumi wang chuan tangkai taka Mizoram Baptist ko thanten kan mana hi kan du a chu wang chuan planning te po kan an siama tuna hian a basement a khu staff quarter pani turin kan han tia chu tiangin a first floor a ground floor a khu hall mi zanga vel leng tura kan han bot saya tin a first floor a khu committee room te le ES office nuam tak le zau tak kan siam thei bokanga tin chu ba ka hei tu na ka om na floor kan din na hi ES quarter tur ni a tin kan chung chi floor a khian staff quarter tur pani kan han bo sai boka tiang suanin malak me kani a hei Aizawl khopui ko khan ho te fellowship ho te an purem ema natlan an cha ka tiang chuanin hei Hnatlang thina voina po mi za som nga chuang mi za ni don ani chu TKP le BMP te Hnatlang za ni don an lokala tuna hian hei ha takin na an thok me kani heng zong zong chunga hian lom thu ka saidu ani lom me